jadi balik lagi di channel Asadikul Haq, dan ya ini adalah episode kedua bisa dibilang yang untuk Mobile Legend kita mabar bareng subscribers di channel Asadikul Haq. Dan ya, hari ini kita lanjut lagi gas main Mobile Legend ya. Ini sebenarnya pertandingan ini mabar kayak gini untuk mengisi waktu luang aja sih ya, karena ya tahu sendirilah saya tiap hari main FIFA dan kadang-kadang bosan juga ya, jadi ya cari untuk hiburan lain sih. Sebenarnya saya sering banget main Mobile Legends juga kalau misalnya waktu-waktu tengah malam gitu, tapi nggak kuat untuk main lama-lama gitu loh, cuman main satu pertandingan palingan, cuman nggak terlalu ditekuni gitu loh, nggak terlalu dipelajari, jadi skillnya masih nggak nambah-nambah, jadi masih noob aja gitu. Tapi ini alhamdulillah udah masuk di Legend, dan ya kita nggak tahu ya, semoga bisa tembus Mythic sih nantinya ya, balik lagi di Mythic. Udah pernah sih masuk Mythic, cuman itu dulu ya waktunya masih sering-seringnya main. Kalau sekarang mah lumayan jarang lah semenjak ini ya sering upload FIFA. Oke, mungkin saya fighter aja kali kan, ini udah ada cloud aja, sudah ada cloud nih. Bisa sih saya. Saya coba tank aja ya, Hylos aja nih. Saya coba Hylos di sana. Lagi-lagi nih tank yang sekarang lagi sering banget dipakai nih emang Kufra sih ya, sering banget. Ada Chang'e juga, kemudian nah si Inox ini pakai Sylvana ya. Salah satu hero factor favorit saya juga nih, Sylvana. Oke, jadi kita MM Cloud, Sylvana, Hylos. Oh, double tank mereka. Bruno MM-nya, oke. Mereka double tank dan kita ada Valir. Oke. Si Chandra ini pakai Valir. Dan Devon pakai X-Ball. Ini juga X-Ball bikin repot juga nih kadang-kadang kalau jadi lawan ya. Atlas. Oke, jadi tadi sebelumnya Atlas, oh bukan Martius ternyata. Gila aja kalau sampai diambil Atlas itu berarti 3 tank dong. Nah, kali ini saya pakai tanknya. Sebenarnya kalau di role sendiri ini saya lumayan bisa lah ya untuk semua role, tapi yang paling sering saya pakai itu sebenarnya fighter sih. Kemudian yang kedua MM, ketiga tank, dan paling jarang mungkin mage ya saya pakainya, paling jarang banget mage. Kadang-kadang juga sering pakai assassin dulu waktu zaman-zamannya ini Lancelot lagi OP-nya itu. Nah, kalau di sini saya ini yang paling cepat loadingnya. 50%, 55% sekarang. Yang lain masih, nah udah 100 kan. Oke, Martis, ini juga Martis dulu waktu baru rilis hero-nya ini mantep banget. Kufra, Bruno. Ya Bruno ini salah satu MM yang paling lama juga sih ya. Dia mungkin seangkatan sama Mia itu. Dia, Mia, Layla itu hero-hero lama semua. Selebihnya ini baru sih. Chang'e itu kan masih termasuk baru juga lah ya. Dulu waktu saya baru main Mobile Legend ini belum ada si Chang'e. Apalagi Sylvana itu. Ini gak ada mau buff apa? Kita mau langsung ngegas ini ke buffnya musuh gak sih? Kayaknya si Cloud
nothing. Hajar aja tuh Uranus, tapi kuat sih Uranusnya pak. Oke, saya cover MM aja ya. Stay near to me. You shall become stronger. Kita beri makan MM-nya biar cepat jadi. You shall fear me. Oke, MM. You cannot beat me. Nah, udah dapat buff 1 tuh. You shall fear me. First blood. Well played. Sorry. Hampir mampus dia. Okay. Stay near to me. You Sorry. shall become stronger. Nah, nih hyper aja MM-nya ya. You shall fear me. Oh, di atas ada 2 tuh. Wait. Oke. Wah, kerasa banget ya, ini HP saya jadi I panas will banget. only rest. Record pakai layar nih, pakai An enemy has been slain. Protect the fairy forests. An enemy Protect has my been slain. people. Initiate retreat. Sorry. You cannot beat me. Launch attack. Initiate retreat. wow. Now and tremble. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Mampus boy. You cannot Initiate beat me. retreat. Wow, Double kill. Request backup. nice lah. Wow. Stay near to me. You shall become stronger. Turtle resurrecting soon. Ada duel terjadi di sana saudara-saudara antara Sylvana versus Martis tadi. You cannot beat me. Push first. Udah bisa lah ya untuk MM ini. Enggak, bantu aja. Outsider. Request backup. Launch attack. Nah, You shall fear me. Uranus mau kemana lu? Request backup. An Kau. enemy has been slain. Initiate retreat. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. An ally has slain the turtle. Killing spree. Nice. Your team destroyed a turret. I will only rest. Oke, Martis, no. Mega kill. Nah, Charge forward and fear nothing. Request backup. Protect the fairy forests. Protect my people. mulai ngebacot nih. Outsider. Now and tremble. Launch attack. Initiate Stay retreat. near to me. You shall Wow, become wow. Initiate retreat. I will only rest when there is peace. Come on. Enemy has been slain. Ah, nggak ada skill. Aduh, Launch attack. Charge kemana lu Martis? Slain an enemy. Ally has been slain. Wah, lolos cuy. Stay near to me. You shall become Udahlah. stronger. Okay. Saya back dulu.
Protect the fairy Sorry. forests. Protect my people. An ally has resurrected. Well Okay. played. Sylvana mati. Stay near to me. You shall become stronger. I will only rest when there is peace. Oh, ada ini di sini. Uranus sama Martis tadi. Protect the fairy. Enemy has been slain. Protect my Initiate people. retreat. Initiate retreat. Outsider. An ally has slain Ah. the turtle. Gak apa-apa sih. Shut down. Uranus mati tuh. Double kill. Nice. Double kill si Cloud ya. Cloud. Sejauh ini, 13 kill ya. Udah lumayan unggul sih kita. People in turrets. Apalagi dari segi gol nih kayaknya. Iya sih. Your team destroyed a turret. Mantep. An enemy has been Nice. slain. Mati lagi doi dong. Ini nih, MM. Sini, You cannot be. buff. I will only Initiate rest retreat. when there is peace. Your team destroyed a Kita terjadi turret. war di sana, saudara-saudara. Killing spree. Thank you. You shall fear me. Double kill. Initiate retreat. Charge forward and Ally fear has been nothing. slain. Astaga. Sorry. Okay. Ini saya push aja kali di sini. Outsider. Now and tremble. Mon, hancurlah satu turret nih. You Nice. destroyed a turret. Telat lu, Martis. We're ahead in turrets. You shall fear me. Hemat mana bener saya, nggak pernah pakai skill 2 nih. Turtle resurrecting soon. Ini dong. Wah, di sana nih. Me. Lagi You war. shall become stronger. I'll take the buff. I will only rest Okay. when there is peace. Initiate retreat. Stay near to me. You shall become stronger. Wow, wow, wow. An ally has slain the turtle. Duh. Iya Outsider. sih, ya ulti saya. Now and tremble. Oke, tenang, 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 tenang. You We're cannot. ahead in turrets. We're ahead in gold. Monster kill. An enemy has been slain. Attack. Triple kill. Nice boy, nice boy. Your team Oh. destroyed a turret. Good game. Wipe out. Your team destroyed Apakah a langsung di turret. end ini? Bentar, aduh, tower. Your team destroyed a turret. Mau nih. Outsider. Now and tremble. Ally has been slain. Ah, Slain an enemy. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Legendary. Dis pak.
Pedis. Thank you. Tinggal satu turret bawah nih. Lord resurrecting soon. Stay near to me. You shall become stronger. An enemy has been Kayaknya slain. nggak perlu ngelord ya. Initiate retreat. Legendary. Double Anjir. kill. Ampun Pak, ampun. Initiate retreat. Outsider. Legendary. Dan itu dia. Wah, gila emang. Victory. Emang kalau ada tim ya, itu kalau ada tim, aduh, gampang banget naik rank ya. Ini saya sampai ke legend ini dia solo mulu Pak, jadi agak susah memang. Ini si Cloud-nya mantap banget lah. Wah. Oke, jadi itu dia aja. Thank you banget untuk Nox tadi dan Devon juga ya udah ngebantu nih, lumayan lah naik 2 bintang lah ya. Lumayan banget. Jadi kayaknya saya istirahat dulu lah, nanti mungkin dilanjutkan lagi besok ya. Untuk mabar-mabarnya nih sama teman-teman juga kalau mau mabar ya silakan aja, nanti mungkin saya infokan lagi untuk kapan jam online-nya ya. Kapan saya baru bisa online Mobile Legends, jadi biar kalian bisa standby di situ untuk mabar. Ya, jadi thank you banget yang udah nonton ya. Ini diundang lagi nih tapi klasik ya. Tapi nanti aja karena udah capek, lumayan capek saya.